Ove godine onda opet dole dolazi prijateljica i onda na kraju, onda je tamo. Onda mi idemo na dopust. Prva sad je komunicirano tumačenje druga. A nije li bilo ovako? gdje će biti naša mala jako uživali u tom novom stanju, naša djeca. I vrti na to sve. Što pa da, to je naša Kako? Inače to je Atri, jako lijepo je, to jako ne, to nije tako, to je stan. To je terasasti blok, znaš, to nije terasasti bloki i u prizemlju su trosobni stanovi veliki, svi prozori idu na 100 kvadratnih metara. Dole je garaža i dvor. To je lepše od kuće, da kuće ne bi mogu. Mi od njih je peške 20 minuta, a sa Jakobom pola sata. 20 minuta moraš brzo doći. Samo provjeram tanko sve ove adrese. Može mi, pola sata je. To je idealno, to je tako sreća, to nije kuća, to je stan u bloku, ali 100 kvadratnih metara. Ana je tražila na internetu, to je jako malo, to je već problem za još jedan krevet, znaš, a kako pisati 100. Onda je našla, pa je išla, ajde, idemo da gledamo. Kad su išli da gledaju, vidjeli su slike, sin ih je vodio i agentka, oni su vidjeli slike i Ana kaže, ne, to je Irina. Pusti ti po polsku, pusti penje da pjesme, znaš.
gospodje, če se strinjate, bi začeli s tem našim pogovorom. Razlogov, da smo dovolili na pet naših srečevanj, je več. Prvi je ta neposredni, se pravi, predčasne parlamentarne volitve, ki bodo na Hrvaškem to nedeljo, 11. avgusta. In nekako je skoraj logično, da v tej sosednji z mnogimi ljudmi, z nami povezanimi državi, pravzaprav spoznamo, kakšna je politična pokrajina na Hrvaškem pred volitvami. Zato prvič, da bi dobili pogled in da bi potem lažje razumeli to, kar se bo na Hrvaškem dogajalo po volitvah. Kar je za nas seveda tudi zelo pomembno. In ne gre seveda spregledati, da so to izredne volitve, da je kampanja kratka, da je bila v času počitnic in da morebiti niso do izraza prišle vse stvari, ki bi bile sicer relevantne, če bi volitve bile v normalnem roku. Drug razlog je pa, da je veliko podobnosti, veliko sličnosti med tem, kar se dogaja na Hrvaškem in kar se dogaja pri nas. Recimo, da navedem samo nekatere razmerja ali odnos med preteklostjo in prihodnostjo v politiki političnih strank in navsezadnje tudi v državni politiki. Vprašanje do preteklosti, potem vprašanje do povezovanja regionalnega odnosov sosedi, recimo, kaj pomenijo zaostreni odnosi trenutno med Hrvaško in Srbijo, ki sta vendarle ključna faktorja stabilnosti in če prihaja tudi do zaostritev, je seveda vprašanje, koliko je mogoče govoriti o neki mirni, razumni, racionalni perspektivi razvoja odnosov na Balkanu. O tem je bila v ponedeljek torek na Pejskem strateškem forumu tudi veliko govora. Mislim, o drugih stvarih niti ne bi govoril, da vam ne jemljem časa. O tem bodo govorili naši gostje. Jaz bi se posebej zahvalil vsem, ki so pristali. Na to najprej seveda nekdanji predsednici Hrvaške vlade gospe Jadranki Kosor, ki je med drugim nam znano tudi potem, da se je zelo prizadevala za ureditev odprtih vprašanj, ki imajo nekako brado v odnosih med Slovenijo in Hrvaško in nažalost še zmeraj niso rešena. Potem je tu filozof dr. Žarko Pohovski, pronicljiv, provokativen in duhovit politični analitik, ki veliko nastopa na Hrvaškem in ima nekako, bi rekel, nekonvencionalen pogled na to, kar se dogaja na Hrvaškem in zna potegniti tudi paralele s Slovenijo, ker je naš dober znanec in kako bivši slovenski zet. Potem je tu Vojko Volk, dolgoletni naš veleposlanik v Zagrebu, ki zelo dobro pozna razmere na Hrvaškem in seveda tudi vse odnose, v katerih je bila Hrvaška, ne samo Slovenija, ampak tudi z Bosno in Hercegovino, Srbijo in seveda tudi v tem širšem območju. In njega poznate tudi potem, da vsake toliko časa podleže strasti in napiše kakšen svoj razmišljajoči članek v delu na isti strani. Nekoč, ker ima znamenito ime Vojko Vok, to ime ima tudi prvi Vok, ki je bil v Sloveniji opremljen z, kako se reče to, z nekim čipom, da so lahko spremljali njegovo gibanje in njegov prijatelj nekakvico je rekel, Vojko je bil opažen na Snežniku. Za to, da bi vodil ta pogovor, smo pa zaprosili Ivana Vadjana, novinarja, ki je bil dolgolet dopisnik Slovenije oziroma Slovenske radiotelevizije na Hrvaškem, pozna pa sicer tudi dobro razmerje na Balkanu in njemu bi zdaj spredal vodenje, vam pa seveda tako kot običajno. Najprej bomo poslušali, kaj nam imajo povedati gostje, potem pa so seveda na razpolago vam. Hvala lepa. Ja, hvala predsedniku Kučanu za uvodne besede. Njemu, če lahko rečem, tudi največje zasluge za organizacijo današnje okrogle mize in tudi tega, da so z nami
tako ugledni gosti, ki, kot je že povedal gospod Kučan, bodo znali res dobro osvetliti zadeve, ki se tiče predvolilne kampanje, tega, kar se bo zgodilo po volitvah in vpliv vsega tega na Slovenijo in regijo. Najprej bi seveda tudi jaz malo subjektivno kot dopisnik povedal nekaj o današnjih gostih, saj sem imel čast sodelovati z njimi v mojem 3-letnem dopisniškem mandatu. Gospa Kosorjeva, nekdanja predsednica vlade Hrvaške. Tokrat to pot ne kandidira na volitvah, morda tudi zato, ker je, bom rekel, zelo modern tip politika, najbolj znan na Hrvaškem je trenutno namreč po tem, da stalno tvita in na nek način vpliva tudi na oblikovanje javnega mnenja na Hrvaškem. Je tudi zelo dobra sogovornica za novinarje, kar gre verjetno pripisati tudi temu, da se je njena profesionalna pot začela v večjem listu kot novinarka in tudi na Radiu Zagreb. Gospod Puhovski je vsaj po mojih izkušnjah eden, bom rekel, če ne celo najbolj zanesljiv politični elitik na Hrvaškem. Tisto, kar nam pove, se ponavadi zgodi, zato menim, da bodo njegovi odgovori zelo relevantni in zelo informativni. Pozdravil bi seveda tudi prav prijateljsko mojega prijatelja, veleposlanika Vojka Vovka, s katerim sva doživala turbulentne trenutke na Hrvaškem, predvsem v povezavi s Slovenijo, z arbitralno in seveda s hrvaškim nakupom Mercatorja. Oba sva se tudi vrnila v obreku isti mesec v Slovenijo, tako da hvala tudi Vojku, da je tukaj. Seveda dajmo prvo prednost dami. Gospa Kosor, kot nekdanjo predsednico HDZ-a vas sprašujem, pred približno 2 meseci, ko so bile razpisane predčasne volitve na Hrvaškem, je HDZ-o, torej vaši nekdanji stranki, kazalo zelo slabo z izvolitvijo novega predsednika te stranke Plenkovića. Vsaj zadnje raziskave javnega mnenja kaže dosti bolje, celo bi znalo biti izenačeno na hrvaških volitvah, vsaj tako kaže ankete. Pa me zanima seveda, kako vi gledate na tega novega predsednika, kakšne so pravzaprav možnosti stranke HDZ realne na teh volitvah in kaj pravzaprav novega ali pa starega prinaša gospod Plenković v hrvaških volitvah. Hvala lijepa, prije svega hvala predsjedniku Kučanu na pozivu. Se vas srdečno pozdravljam. Ja ću govoriti hrvatski, vjerojatno ćete me ipak razumjeti. Ako bude nesporazuma, može nam netko pomoći. Hvala na pozivu i čast mi je zadovoljstvo biti večeras s vama. Ja na ovim izborima ne sudjelujem, na ovim parlamentarnim izborima. To je odluka donešena zapravo u zadnji čas, ali evo ono što želim reći ovdje u Ljubljani, a to još nisam rekla u Zagrebu, to ne znači da odustajem od politike, dakle pripremam se za neke sljedeće izbore. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, ne znam koliko svi znate, dakle nakon dolaska Tomislava Karamarka na čelo HDZ-a, znači to je bilo 2012. Prema njegovoj želji i volji, dakle to je bivši sad još predsjednik HDZ-a, vodstvo stranke me izbacilo iz HDZ-a i zato ja sa velikim oprezom govorim o Hrvatskoj demokratskoj zajednici, pa i o sadašnjem vodstvu. Jednostavno zbog toga što ne bih željela da se bilo što kažem shvati kao bilo kakva neobjektivna kritika, zato što je normalno da netko tko je vodio stranku u teškim vremenima nakon što je prethodnik Ivo Sanader napustio i vladu i stranku, ostavio stranku u jezivom stanju, država je bila na koljenima, BDP nam je pao gotovo 11% tada, dakle trebalo je puno snage i hrabrosti to na neki način stabilizirati, na kraju završiti pregovore i potpisati pristupni ugovor Hrvatski za ulazak u Europsku uniju. Dakle, naravno da mi nije bilo svejedno kad su me nakon svega izbacili i ja ću vrlo oprezno i gotovo diplomatski govoriti, pa i odgovoriti na vaše pitanje, da se pogotovo u susjedstvu, da se ne bi bilo što kažem shvatilo ili stavilo u neki krivi kontekst.
Dakle, ono što su činjenice, ja ću samo o činjenicama govoriti. Prije koliko, 3 mjeseca, 4 mjeseca je Tomislav Karamarko ponovo izabran za predsjednika HDZ-a, nije imao protukandidata. Dakle, ne, to je bilo u travnju, u svibnju, 17. svibnja 2016. a 17. srpnja 2016. znači 2 mjeseca nakon toga izabran je novi predsjednik jer je Tomislav Karamarko pritisnut nekim aferama, morao dati ostavku i nakon 2 mjeseca izabran je kao jedini kandidat Andrej Plenković. Ono što je činjenica, međutim, da svi ostali ljudi u predsjedništvu HDZ-a su ostali isti, ali i neki od najzvučnijih imena u vladi koja je formirana od HDZ-a i MOST-a, znači ova vlada koja je srušena u Hrvatskom parlamentu prvi put u povijesti Hrvatske. Dakle, neki od ministara koji su izazivali prilične kontroverze, kao što je gospodin Hasanbegović, su i dalje javno na listama HDZ-a. Jedan čovjek nikad ne može sam učiniti puno, niti promijeniti smjer, tako da mislim da je još jako prerano govoriti o gospodinu Plenkoviću kao lideru HDZ-a. Vidjet ćemo nakon izbora, nakon formiranja vlade, vidjet ćemo tko će je formirati i treba će taj veliki brod, jer HDZ je zaista veliki brod, velika stranka. Kako će voditi, prema tome pitajte me za nekoliko mjeseci, zato što je ovo apsolutno prerano. Svakako da on jest da donosi jedan novi duh, on jest proeuropski orijentiran političar, to je političar koji naravno ima i diplomatsko iskustvo, međutim voditi stranku je iznimno težak, naravno i odgovoran, ali iznimno težak posao i taj odnos prema ljudima vrlo često može biti presudan onda konačnoj ocjeni. Prema ljudima, pa onda naravno tu gledam i na sebe kao na bivšu predsjednicu stranke koja je gospodina Plenkovića upisala u HDZ, znači ja sam upisala 2011. Jer mislim da proeuropski političari moraju njegovati ono što se zove kultura i politika okupljanja ljudi s kojima se ne moramo slagati u svemu, ali zajedno uvijek možemo više oko onih ključnih projekata i ključne orijentacije. Ja jesam proeuropski orijentirana političarka, on jest, naravno da mislim da bi bilo dobro da gospodin Plenković okuplja sve one koji su nešto napravili, koji nešto još mogu napraviti i zato kažem, pravi potencijal mislim da ćemo vidjeti tek za nekoliko mjeseci. Riječi su dobre i po riječima također možemo cijeniti političare, ali uvijek na kraju dana ostanu djela. A za djela još nije bilo dovoljno vremena. Tako da, evo, nadam se da ćemo se ponovo vidjeti sljedeće godine i onda ćemo moći decidirano i do kraja odgovoriti na to pitanje. A sad naše sve ankete pokazuju da će rezultati hrvatskih izbora, i time ću završiti, biti podjednaki, slični rezultatima prošlih izbora, znači krajem prošle godine, što bi značilo ponovo nestabilnu vladu i po mnogo čemu se može suditi da bismo možda mogli relativno brzo ponovo na izbore. Ja mislim, zadnja rečenica da je Hrvatska ušla u jedno razdoblje nestabilnih vlada i da to razdoblje za sad teško, odnosno može se teško procijeniti kad bi to razdoblje zapravo moglo završiti. Hvala, gospodina, zelo diplomatska. Pa bi vseeno podobno vprašanje zastavil profesorju Puhovskemu, ki je, bom rekel, v svojih analizah zelo natančen čas tudi pove, kaj bolj ekstremov. Pa me zanima, kako pa vi vidite tega novega predsednika HDZ-a, res prinesel nek preobrat v zadnjem trenutku in kaj bi tak proevropske politike lahko prinesel novega današnjega? Prvo, teško je reći, zahvaljujem na pozivu, naravno, sve vas pozdravljam, teško je reći što danas znači proevropski političar. Pitanje je danas Orban,
proevropski političar, odnosno evropski političar, recimo Angela Merkel ili neko treći. Dakle, po mojem sudu, to samo u postkomunističkim državama postoji ta fraza o proevropskim političarima, to je danas jedna nejasna formulacija. Ako to znači ovo što je rekao gospodin Kosor, civiliziran pristup, inkluzivnost i tako dalje, to je nešto što se može očekivati od gospodina Plenkovića. Ali vidjet ćemo kakav je ako i kad dođe na vlast. Ono što je za sada problem je to. On čito vrijeme pokušava po ovom starom modelu Josipa Broza Tita skretati na lijevo, davati desni i žmigavac i obrnuto. Dakle, pokušava malo nekako middle of the road, da preveđe na moderne termine se ponašati, pa onda uzme neke od desnih radikala na listu, a onda neke druge odbije i osudi. Pa onda kaže da je on spreman na suradnju sa svima, a opet sa nekima baš i njim. Dakle, od njega se ne može dobiti jasan odgovor. I to je jedino što on sada može činiti. On mora postupati kao neka vrst društvene općenitosti da bi dobio što je moguće širu podršku, jer je stranka bila u lošem stanju. Njegova sreća je da je stranka bila u tako lošem stanju da s njim mora biti bolje nego što je bila prije. Prema tomu on će sigurno doživjeti uspjeh. Ono što je problem što je on počeo čak više nego Sanader, koji je bio poznat po svojem egotizmu, govoriti o sebi u prvom licu i reći ja sam ovdje da promijenim stranku, ja sam ovdje da promijenim Hrvatsku, ja sam ovdje da unesem vjerodostojnost. Ovo ja se malo previše za pristojnost čuje. I to je nešto što daje razloga za zabrinutost po mojem sudu. To je što se stranke tiče. Što se države tiče, koliko vidimo svi, situacija će biti lila na 2-3 mjesta u parlamentu razlike. Pitanje je hoće li ovog puta, po prvi put je pitanje, HDZ dobiti sva mjesta iz dijaspore. Jer postoji jedan kandidat, bivši general Glasnović, koji ima malu šansu, ali šansu da uzme jedno od tih mjesta. On bi opet u konačnici bio s HDZ-om, ali ne bi se odmah mogao pribrajati HDZ-u i to bi još moglo dodatno zakomplicirati stvar. Ukoliko bude podjednaka situacija, što se čini vjerojatno između ta dva bloka, HDZ ima neusporedivo veće šanse da sastavi vladu, jer treća strana, skupina političara i političarki koja se zove MOST, je dobrim dijelom pod utjecajem crkve, a crkva im je otvoreno i jasno zabranila suradnju sa SDP-om. Dakle, oni ne smiju s SDP-om surađivati. Oni mogu eventualno surađivati s HDZ-om, prema tomu ili će surađivati s HDZ-om pa će biti kakva takva vlada, ili se ide na izbore. Dodatna nepouzdanost je u tomu što nije jasno kako će proći taj most. Oni su na prošlim izborima dobili 19 mjesta u parlamentu, sad se kreću negdje 10, 12, 13. Padnu ispod 10, što je također moguće, on ima trend pada, onda je jako teško komponirati većinu. To će biti doista komplicirano i onda ćemo imati možda ova previranja, preigravanja, jer tehnički gledano većina je 76 od 150 mjesta u parlamentu. Osim Drnovšeka, niko drugi s tim ne može živjeti. Naravno, mi Drnovšeka u Hrvatskoj nemamo, na sreću i nažalost. Prema tomu treba će znatno više od 76 da bi se moglo funkcionirati. Dakle, prošla većina je bila 82 pa se nije održala. Dakle, tu će biti teško, pogotovo što je problem u tom ako imate većinu koja je sastavljena od 3, 4, 5, 6, 7 političkih stranaka i grupacija, i onda sve njih treba stalno koordinirati i hraniti. Gladna usta puno traže. I to faktički onemogućuje funkcioniranje stranaka. Postoji, vjerojatno neki politologa to znaju, legendarna analiza političkih sustava u Europi koja je pokazala da postotak izdavanja u državnim budžetima raste sa brojem stranaka u koaliciji. Odnosno da postotak povećanja budžeta s novom vladom raste sa povećanjem broja stranaka u koaliciji, onda imate više njih koje morate regionalno, strukturalno, disciplinarno, već kako zadovoljiti. Tako da sada pokušam igrati na neku preciznost. Mislim da otprilike 40% šanse da se formira vlada HDZ i
most, mislim na prilike 30% šansa da se ide na nove izbore za nekoliko mjeseci. A ako se ide na nove izbore, onda će nakon njih sigurno biti velika koalicija po mojem sudu, onda se više neće moći drugčije reagirati. 10% je da SDP nekako skrpa neku većinu, što ja sad ne vidim kao moguće, a ostalo je otvoreno. To mi se čini da su opcije. Hvala gospodin Puhovski. Ker smo začeli na desnici, moramo vseeno nadaljevati tudi politični levici. Pa gospod Puhovski, vi kot nekdanji deklarirani levičar, kako gledate pravzaprav na volilno kampanjo predsednika STA Milanovića, ki je daleč od tega, da bi zagovarjali neke levičarske vrednote. Zakaj to sploh dela, kakšen rezultat bi to lahko prineslo in kakšne posledice ima lahko tudi to za dogajanje v Belgiji? Jaz sem nekdanji deklariran levičar, zdaj sem pa resni levičar. Ampak stvar je ovo, s godinama čovjek dolazi k sebi naravno. Stvar je sljedeće. Milanović nema velike veze s ljevicom. Ono što on pokazuje godinama, ja sam to prvi put rekao na primjeru gospođe Kosor, koja je zabrana za predsjednicu HDZ-a, tada sam rekao da Milanović smatra da bi on bio bolji predsjednik HDZ-a od gospođe Kosor. I kao kompliment gospođe Kosor, ja mislim da bi on bio bolji predsjednik. On sad misli da bi bio bolji predsjednik HDZ-a od svog kandidata, protokandidata Plenkovića. I tu je spreman uzeti sve argumente, da je Plenkovića mama vojni lekar, da je njegovo ime slovensko, što god mu može pasti na pamet, jer on, po mojem sudu, u ovom trenutku se zapravo priprema za predsjednički izbor. Njemu više nije važna stranka, kao ljevičarska, više manje ljevičarska socijaldemokratska stranka. Ja sam odgojen u tradiciji koje socijaldemokrate smatrao desnicom, ali to su bilo davno vremena, pa sad neću tomu pričati. Sad su eto socijaldemokrati i ljevica. On nije ljevičar. On je veoma inteligentan i dobro obrazovan čovjek. Ali on ima neke poteškoće. Ne znam točno kako. On nema empatiju za sve. Vi znate legendarnu scenu kad je on došao u poplavljena područja Hrvatske gdje su ljudi pogibali, stavili bez svega, žena kaže sebi je voda odjela, veli znam sad je kod mene prošli mjesec pukla cijev u kući, bilo jako neophodno. I to je nešto što nitko sa malo socijalne inteligencije neće reći. Čak i ako će pomisliti. On takve stvari radi. On je prije prošlih izbora na neopisivo vulgaran način iznapadao srpskog premijera Vučića. On se javno govorio, ne kao ovog puta snimljeno, tajničnim, javno rekao Vučko šaraj malo. Premijeru susjedne države. I time je spasio SDP od poraza, to je problem. On je opet ove godine natjerao HDZ u defanzivu, skinuo Srbiju s teme, to niko ne shvaća izbora, jer čim dvije strane na izborima ima isto stajalište o istoj temi, ta tema više nije podobna za izbor. I sebe pokazao kao pravog branitelja hrvatskih interesa. Dakle, tu o ljevici puno riječi nema. Socijaldemokracija je u situaciji danas da je u stranci socijaldemokratskoj lošija demokratska atmosfera nego u HDZ. Tamo se doslovce nitko ne usuđuje ništa reći. U ovom trenutku dok Plenković još nema sve u rukama, tu i tamo neko od HDZ-ovaca smije nešto reći, neće dugo. Ali još sad smije. U SDP-u naprosto toga ne. I to je nešto što je zaista loše za stranku. Svi vjeruješ samo ove izbore da izdržimo pa ćemo onda porazgovarati otvoreno i tako dalje. Međutim, u ovom trenutku Milanović mislim da zna da su mu jako male šanse za premijera, ali želi se pripremiti za predsjednika, tako kandidata za predsjednika, tako što bi dokazao da on kontrolira sve strane biračkog tijela, i ljevicu i desnicu i ratne veterane koje kod nas zovu braniteljima i sindikalce i tako dalje. Tako so bi vi morda želeli odgovoriti na to, da bi bil Milanović boljši predsednik HDZ-a, kot vi, kako gledate na njegovo? Ja sam isto reći da njega ne bi nikad isključili na taj način. Da,
da mi je to profesor Puhovski rekao javno tada, u vrijeme dok sam ja bila predsjednica HDZ-a, onda bih s tim polemizirala, ali sad je to prošlo svršeno vrijeme. Ja bih samo, naravno, ne bih željela da bi bilo tko ovdje razumije krivo, puno mi je lakše govoriti o SDP-u nego što mi je o HDZ-u. Zato što sam bila predsjednica HDZ-a, zato što sam bila naravno dugogodišnja članica, bila sam zamjenica, potpredsjednica još u Tuđmanovo vrijeme, znači 1995. bila sam potpredsjednica HDZ-a i članica predsjedništva Tuđmanovog predsjedništva HDZ-a. Tako da naravno da vodim računa o tome da moram čuvati tu neku vrstu digniteta zbog toga što sam bila tamo i što sam tamo nešto radila i nešto napravila. Naravno, sve ono što se počelo događati loše za mene je došlo od dolaskom Karamarka na čelu te stranke. Dakle, ne bih htjela biti bilo čiji odvjetnik i svakako ćete razumjeti, lakše mi je sada govoriti i o Milanoviću, nego o Plenkoviću, i o SDP-u, nego o HDZ-u. Jedna činjenica koju ne smijemo zapravo zaboraviti, ja znam da to ni profesor nije zaboravio, kad gledamo ovu današnju retoriku Milanoviću, 4 godine kako je on vodio vladu Republike Hrvatske, koja je bila izabrana demokratski na demokratskim izborima 2011. A svaka vlada koja je izabrana na demokratskim izborima jest narodna. On je bio optuživan neprekidno da je to nenarodna vlast, da on mrzi Hrvatsku, da prezire Hrvatsku, da ne voli branitelje, da ugnjetava branitelje. Vjerojatno ste čuli za šator pred Ministarstvom branitelja, za prosvjede branitelja koji su se borili protiv te vlade, smatrajući da su bili poniženi. Tako da je on, ja sam u to vrijeme rekla da meni netko kaže da ja ne volim Hrvatsku, ja bih stala u središte Zagreba i urlala da to nije točno. Jer ne može nitko biti domoljubomjer. Znači, nitko ne može odrediti tko voli neku zemlju, a građanin je te zemlje, a tko ne voli. Dakle, pogotovo u politici. Tako da ja mislim da je djelomično Milanović bio i frustriran tom situacijom, jer je on neprekidno bio obilježavan kao netko tko prezire državu i tko nije demokratski premijer. Ja mislim da on nastoji sada jedan dio tih svojih frustracija jednostavno izliječiti, upravo kroz tu retoriku koja katkada liči na desnu. Ali ja mislim da svatko ko govori o tome da voli svoju zemlju nije ni lijevo ni desno, nego jest domoljub. A što je to domoljub? Danas je onaj ko plaća porez, ko pošteno radi, ko ne krade, dakle svi oni koji rade na taj način funkcioniraju, osobito u politici, jesu domoljubi i vole svoju zemlju. Ja? Zato, dakle, nemojte to shvatiti kao neku obranu, nego je činjenica da je on bio itekako frustriran, međutim činjenica jeste da nije uspio naći neki adekvatan prostor da bi ga se do kraja razumio, jer to nije sve te godine otkako vodi SDP zapravo do kraja artikulirao. Dakle, on tu svoju politiku vođenja SDP-a nije artikulirao i on malo ide gore dolje, što je rekao profesor Šara, znači to je preporučeno drugima, a mi sada to činimo. Međutim, retorika prema, ne slažem se s ovim što je rekao profesor Puhovski, s ovom retorikom prema Srbiji, osobito prema Vučiću, predsjedniku vlade, koji je bio jedan od Šešeljevih učenika i izašao ispod njegovog šinjela. Kad Milanović osobno se okrene prema tom Vučiću i kad ga onako retorički oplete, onda to kod jednog dobrog dijela ljudi u Hrvatskoj, osobito oni koji su pretrpjeli u ratu, odnosno u agresiji na Hrvatskoj, itekako razumiju pozitivno. Ja? Jer je činjenica da danas na vlasti u Srbiji imamo predsjednika Nikolića, premijera Vučića, svi oni su u jednom dijelu te povijesti koja je za Hrvatsku bila gorka, bili promotori velikosrpske
europske ideje. Premijer Vučić je bio od 1995. u Glini, dakle na području Republike Hrvatske. Glina je na 50 minuta vožnje od Zagreba i govorio je da je to Srbija, da je to srpsko, da će se to pripojiti i Srbiji. Tako da kad Milanović se obrecne, jer je Srbija sada na europskom putu, onda to jedan dio ljudi dobro razumije, međutim ti ljudi koji su eventualno na desnici, naravno da nikad neće glasati za SDP. I ne znam, razumije li to do kraja gospodin Milanović, ali to je činjenica. Međutim, ovo su isto sve činjenice. Srbija otvorila pregovore, ali i dalje, evo i nedavno, Srbija na temelju svojih optužnica, odnosno optužnica neprijateljske Jugoslavenske narodne armije, hapsi hrvatske državljane koji pređu u Srbiju. To je za Hrvatsku neprihvatljivo i ova vlada koja je propala u parlamentu je tu isto tako napravila niz propusta da kod otvaranja poglavlja 23 za Srbiju nije jasno postavila kriterije i to se naravno dogovara bilateralno za stolom, kao što smo mi dogovarali, arbitražni sporazum sa Slovenijom koja je nama blokirala, ne znam, jer znate svi to, ali evo, u trenutku kad sam ja došla 14 poglavlja, 35 Slovenija tada blokirala. Dakle, to smo rješavali za stolom, a ne verbalnom paljbom, jer se na taj način naravno ništa ne može riješiti, ali mislim da je Milanović sada jednu strategiju uzeo da se promovira u javnosti ne kao eurobirokrat, jer tako često onda zapravo aludira na Plenkovića, nego kao domoljub, onaj koji brani interese Republike Hrvatske. Veliko stanje dolg. Vi seveda še natančno analizirate in spremljate dogajanje na Hrvaškem. Na prejšnjih volitvah se je pojavil nek nov politični fenomen na hrvaški politični sceni. Stranka Most, ki je pravzaprav, od katere je bilo pravzaprav odvisno, kako bo oblikovana prejšnja vlada in zna se zgoditi tudi sedanja. Zakaj ocenjujete, da se volivci na Hrvaškem vse bolj odločajo za glasovanje tudi za take stranke in kakšen vpliv bi lahko, naprimer, stranka Most in tudi po zadnjih anketah, ki kažejo, da tudi stranka Živi zid bi lahko dosegla veliko glasov, kako bi te lahko vplivala na oblikovanje? Hvala, Vanja. Pa prija sveta. Predvsem bi rad, da sem vesel, da sta moja predgovornika povedala nekaj dejstev na zelo direkten, predvsem pa zelo pravilni način o Hrvaški, o trenutnem razmerju sil na Hrvaškem. Vesel sem, da je predsednica Jadranka Kosor povedala nekaj o domoljubju, kako pravo domoljublje izgleda. To je eno od stvari, ki jih na Slovenske primakuje včasih. In da je Žarko povedal bistven problem trenutne levice na Hrvaškem, ki je v tem, da po tej frustraciji po dolgoletni vojni, 4-letni vojni, je levica nekako na novo odkrila nacionalizem, ki vleče. Absolutno se strinjam, da na Hrvaškem, ko predsednik Milanović reče nekaj grdega, ko Srbiji utrjuje svoje volilno telo in dobi še kaj več kot sicer. To dokazuje tudi javnomnenjske raziskave. Je pa sreča, da tokrat nismo mi, Slovenija in Slovenci, del volilne kampanje, za razliko od prejšnjih let, ko smo bili. Vsakem zelo je nekaj dobro. Kar zadeva stranke, ki niso del dveh velikih blokov, je na Hrvaškem tako, da se volilni sistem, tudi politična kultura, tudi parlamentarna demokracija, ki se razlikuje od slovenske, ker je parlament tam veliko bolj izvršno telo vlade, kot je v Sloveniji, kjer ima parlament vendarle večjo vlogo, prostora za majhne stranke, za nove politične pobude ni toliko kot prej. Na Hrvaškem je nemogoče ustanoviti stranko 3 mesece pred volitvami in dobiti 36%. Druga stvar je, da vse te nove stranke in nova politična gibanja mogoče še teže kot pri nas dobijo tudi prostor v medijih. Težko se profilirajo brez financ, brez podpor, ki so zagotovljene, mogoče 99% grejo vse finančne in lobistične podpore dvem največjim blokom, ker si potem tudi obetajo koristi po volitvah in te koristi so precej definirane. Kdor bo meni dal za volitve, to se ve, kaj bo po volitvah dobil. Precej močen
sistem plenajo. Zdaj, od teh strank majhnih na Hrvaškem, ki obstajajo, se mi zdi, da je Most sicer morda najbolj zanimiv, bil na prejšnjih volitvah, tokrat morda ne bo. In sicer ključni razlog je, gre za eno stranko, ki jo je v svoji analizi Žarko pozabil, mislim, da ne naključno, ampak slučajno, to je Istrska demokratska stranka, IDS, ki vsakič dobi 3 poslance in vsakič gre z SDP-om, letos pa mogoče ne. In ta stranka, ne, ki je bila deležna hudih napadov za strani prejšnje oblasti in je grozil zapor, bivšemu županu Buzeta, človeku, ki je veliko naredil za sodelovanje Slovenijo, Walterju Flegu, morda ne bo šla tako zlahka v koalicijo z SDP-em, kot je bilo to prejšnja leta, in je to tudi en možnih jezičkov na tehnici. Namreč 3 poslanci IDS-a v Istri kompenzirajo 3 poslance iz diaspore, ki jih ponovadi vedno dobi HDZ. Na koncu ostane teh 10 do 15 poslancev Mosta, ki pa so za našo politično kulturo, v Sloveniji praktično se jih ne da z njimi, se ne da oženiti. Zakaj? Zato, ker njihovi pogoji za to, da greš z njimi v koalicijo, so naprimer takšni. Zahtevajo, da se razglasi zaščitna ribiška ekološka cona. To pomeni vojno za Evropsko unijo, ne samo za Slovenijo. Ampak to je pogoj, da stranka Most vstopi v koalicijo s komunom. Drugi je takojšnja sprememba volilne zakonodaje, še preden se vlada sploh sestavi. Še ostaja na parlament. In tretja nemogoča zahteva, mi to v Sloveniji dobro vemo, je zmanjševanje, sprememba regionalne uprave, zelo zmanjševanje števila županij in občin. Za ukiniti eno samo občino v Sloveniji največ nima moči nihče. Tako da s temi predvsem nemogočimi zahtevami, ki tudi niso nekaj usodnega pomena za kakršnokoli vlado, se Most sama sebe potiska nekam na rob. Težko je z njimi vladati, kar je pokazala tudi koalicija s HDZ. Tako da na koncu pridemo do tega, da bi volilna aritmetika res lahko pripeljala do tega, kar je rekel Žarko, do tega, ko bi bila velika koalicija logično-matematična izbira. Zdaj, a je to na Hrvaškem možno? Jaz pravim približno to, kot pri nas. Možno teoretično, praktično pa da skoraj. Mislim pa, da ne bi bilo slabo. Enkrat na teh naših prostorih eksperimentirati, bom rekel, neko koalicijo, ki se ne bi ukvarjala z ideološkimi vprašanji, če ne bi jih razneslo, ampak ki bi dala na mizo eno koalicijsko pogodbo, ki bi zadevala, bom rekel, vse tisto, kar je za državo najbolj pomembno je pa gospodarstvo. Če bi se to zgodilo, bi bil to velik napredek za Hrvaško, mislim pa tudi za nas. Mislim, da bi to bil lahko, če bi se dobro izteklo, do pozitiven eksperiment. Že to, da bi se naredila velika koalicija, bi na naših prostorih, kjer se gremo še vedno, bom rekel, zgodovinske zamere in partizane in France, Ustaše in Jance in Kavoje, bi bila dobra stvar. Kot rečeno, pa v to ne verjamem prav preveč. Samo še 2 besedi vanje o tem, v kakšnem kontekstu se dogaja na Hrvaškem ta volilna kampanja. In ena zelo pozitivna. Na Hrvaškem se dogaja to, kar se je v Sloveniji dogajalo pred leti, da v času, ko nimajo vlade, beležijo največje stopnje gospodarske rasti. Hrvaška beleži 2,6% gospodarsko rast v zadnjem kvartalu, skupaj s prejšnjimi kvartali. Enako Slovenija 2,7, kot veste, v času, ko vlade ni in ko je praktično tudi 6 mesecev ni bilo. Praktično, ker Markove vlade ni bilo. Tako da, vidite, ta povezanost med tem, da vlade ni, ki bi, bom rekel, motila gospodarstvenike za delajo, ki ne bi vsako leto sprejemala novih davkov, napovedovala reforme in tako naprej, pozitivno vpliva na gospodarstvo. Druga stvar je ta, da je Hrvaška v zadnjih 5 letih postala četrti, ampak zares pomemben četrti gospodarski partner Slovenije. Ko sem jaz leta 2010 prišel, nimam nobenih zaslug za to, so samo dejstva statistične. 2010 prišel na Hrvaške, bila menjava 1,700 obe smeri. Ko sem šel z Hrvaške, leta se prav lani, 2015, bila menjava 3,3 milijarde evrov na državo. Se prav porast med dvema državama, so 50%, se mi zdi, da je Evropski. Nekaj je pa imela s tem vlada predsednice Kosove, sigurno stečenje. Moram pohvaliti naše gospodarstvenike, da so se glede na naša politična prizadevanja, ki so se glasila, pripravite se na to, da bo Hrvaška vstopila v EU, ker to se bo pripravil, bo profitiral od vstopa Hrvaškega EU, je obrodila nekaj sadove. 3,3 milijarde blagovne menjave, da vam povem. Z vsemi ostalimi balkanskimi državami Slovenija zamenja 2,5 milijarde evrov.
smo si res, smo postali praktično soodvisni eno od drugih v gospodarskem smislu. In na koncu ne povem še to, da je ta prednost gospodarskih odnosov že tako velika, oziroma že tako velika, da vpliva na ravnanje politikov. Recimo, če bi, bog ne daj se zgodilo, da prišlo do tega, da bi prišlo do nekaj spet enih frikcij med Slovenijo in Hrvaško, se to lahko takoj pozna. Na trgovini. Ne bom omenil nekaj imena. V Srbiji je izjave Milanovića se poznajo na prodaji hrvaškega vrha. V Srbiji. Na Balkanu, oziroma v naši regiji, kako hočete, to deluje tako. In politiki morajo biti presneto previdni, kadar počnejo, da ne škodijo gospodarskim odnosom. In mislim, da je to dobro. Hvala. Kako se da želi nekaj kratkega? Htjela sam samo oko IDS-a. IDS, rekli ste da je upitno ono što će IDS, koliko se ja sjećam i ovih dana nekoliko puta rekli da oni su vrlo decidirano rekli da sa HDZ-om neće. Znači, oni nisu rekli da će ići nakon izbora sa SDP-om, ali su rekli da sa desnicom apsolutno neće, ali to naravno ništa ne znači, jer HDZ će vjerojatno dobiti 3 mandata dodatna u dijaspori i ono što je sigurno danas, da taj most o kojem svi razgovaramo, most, ja se sad dala kladiti, most nakon izbora će naravno ići sa HDZ-om, kao što je išao nakon prošlih izbora. Međutim, jedino ako se ne dogodi da se dio, jer HDZ-u nakon izbora, ako ostanu rezultati prema svim dosadašnjim istraživanja, znači da su negdje egal, SDP, HDZ, onda HDZ-u, odnosno jedna istraživanja govori da bi SDP, to sam htjela reći, imao nešto više, onda bi SDP-u ne bi trebao zapravo cijeli most i to ostaje pitanje bi li se nešto iz mosta prelomilo pa otišlo na lijevu stranu, ali po svemu sudeći ne. I onda ostaje to veliko otvoreno pitanje oko manjina. Dakle, u Hrvatskoj imamo 3 zastupnika, dakle ukupno 8 zastupnika manjina, od toga su 3 zastupnika srpske nacionalne manjine. I kamo će se oni opredijeliti, to onda može biti presudno za formiranje vlade. Ali sve to u svakom od ovih slučajeva, u svakoj varijanti, opet ne znači jednu čvrstu ili stabilnu većinu u Hrvatskom parlamentu. I to jest jedan od velikih problema, zato što sljedeća godina je jako teška godina za Hrvatsku, jer nam dolaze na naplatu dugovi, ako dolaze kamate, 28 milijardi kuna. To je veliko opterećenje, treba napraviti vrlo restriktivan proračun. Iz Hrvatskog državnog proračuna se izdvaja gotovo polovica sredstava za mirovine, nešto više od polovice skupimo iz doprinosa, ali ostatak jest iz proračuna. I međutim HDZ je u kampanji obećao smanjenje PDV-a i smanjenje poreza, ali i povećavanje nekih prava, tako da očekivanja će biti velika. I zadnje što sam htjela samo replicirati oko rasta gospodarskog, dakle Hrvatska nema praktički vlade, ali ima gospodarski rast. Moje mišljenje, a ne samo moje, da to ipak jednim velikim dijelom i zbog činjenice što smo članica Europske unije i mislim da se sada vidi ispravna odluka svi od nas koji smo radili na tome da se završe pregovori i da Hrvatska postane članica Europske unije, jer da to nije tako sigurno u ovoj teškoj političkoj situaciji, odnosno komplicirano, bolje rečeno, bilo bi puno teže. Predvoljivna kampanja na Hrvaškem je zelo spirala tudi v preteklost. Spet smo v tem ustaši, partizani in vse tega, kar pri nas na nek način ni ta zadon spremlje, ki nekateri primerjajo tudi z povezanko Heil Hitler, je prisoten. Pravzaprav me zanima, kako oba sogovornika iz Hrvaške gledata na to, ali je to res povsem nekaj normalnega v Hrvaškem, da se ta sintagma za dom spremlje govori, o čem je govoril tudi gospod Milanović na sestanku z
tako imenovani branitelji komunističke Hrvaške? Mi smo imali ovog puta, zapravo prvi puta, normalnu zapadnu demokratsku kampanju u kojoj su političari normalno lagali i davali lažno obećanje. Do sad smo imali kampanju koju su lagali prijetnjama, ne obećanjima. Prvi put imamo šteta, meni je žao da nema više ustaša i partizana, to bi bilo bolje. Kad se oni bave ekonomijom, tu je loše završi. A osim toga, svi imaju iste stavove ekonomista. Kad gledate pažnju, nemate ljevice, nemate desnice, svi imaju nekakve srednje liberalna rješenja, nešto su i Njemci zvali socijalna, tržišna ekonomija, malo da, ali znate da malo sačuvamo najslabije i tako dalje. I utoliko je ta kampanja besmislena. HDZ je pokušao biti lukav, pa su rekli da obećaju 180.000 novih radnih mjesta, da ne bude baš okruglo 200.000, pa kad kažete 180, izgleda da ste nešto izračunali u nekim analizama i tako dalje. To naravno nema nikakve veze ni s kakvom analizom, ni s kakvom racionalnošću, to je naprosto lupanje. Ali je pozitivno to da imamo mirnodopsku kampanju u smislu ideološke atmosfere. Negativno je što se događa to da se zapravo zapostavljaju sad problemi koji realno postoje. Nekada davno, ja sam iz te generacije, veliki vođa nesvrstanog pokreta koji se zove Julius Nyerere, jedan put je rekao kao kredo nesvrstanog pokreta: kad se slonovi tuku, strada trava, kad se slonovi vole, opet strada trava. I to je nešto što se u društvu događa. Kad se ovi političari tuku, stradamo, i kad se vole, opet stradamo. Ako bude velika koalicija, recimo, u Hrvatskoj će biti ukinut parlament. Jer će 3/4 od 80% zastupnika biti uz vladu. Svi oni koji su uz vladu u parlamentu sabotiraju rad parlamenta. To je uopće nisu. Onda parlamenta neće biti. Ostaće par ovih originala, što bi se reklo u Dalmaciji, u parlamentu da nešto priča. Utoliko je ideološka matrica barem omogućavala da se vidi ko je lijevo, ko je desno. Kad se radi o ekonomiji, nema ljevice, nema desne, su pozicije, ponavljam opet, dosadno jednake na dvije strane. Oni se moraju mučiti da dokažu nekakve razlike među SDP-a i HDZ-a, ko je više liberalni i manje. I konačno, kad je reč o ovom pozdravu Za dom spremni, za mene nema nikakvog spora o tomu da je to ustaški pozdrav i da to treba biti sankcionirano, da je to naprosto nedopustivo. To je pozdrav koji je bio službeni pozdrav jednog koljačkog režima. Taj režim, tu imamo stalno nekih sporova, nije bio totalitaran. Da sad sekundu govorim iz teorijske pozicije. Totalitarni režim je onaj koji počiva na podršci masa. Nije totalitarni režim onaj koji ima logore. SAD imaju logor danas, pa neće niko reći, osim Noha Chomskog, da su SAD totalitarni režim. NDH i Pavelić nisu imali masovnu podršku, a Pavelić je 2 puta u životu govorio na otvorenom javnom. I to oba 2 puta od ljeto 1941. godine, nikad više. Dakle, oni su bili totalitarna tiranija. Koljačka tiranija, nisu bili totalitarni režim. Međutim, bili su koljači i zato taj ne smije pozdrav biti dopušten. To nije pitanje, dakle, antitotalitarnih i nekakvih drugih fraza, nego je naprosto element humaniteta. Ne dopuštamo da se pozdrav tog tipa prihvati kao normalno, dio ljudi bi to htio. I sad imate ovaj paradoks. Isti oni koji tvrde da je to stari hrvatski pozdrav, što nije isto. Ali recimo da je. Smatraju da on ne može biti oštećen time što ga je koristio Pavelićev režim. A isti ti s druge strane smatraju da ćirilica je oštećena time što su koristili za vreme okupacije Vukovara, iako je ćirilica nešto starija od pozdrava i nešto šire, to nisu bili samo Srbi, nego Bugari, Rusi i tako dalje, Ukrajinci. I oni smatraju da je dovoljno oštećena time što je bila korištena DNA i četnika ćirilica da se ne smije koristiti u Vukovaru, ali pozdrav nije dovoljno oštećen pa se smije koristiti. To je taj paradoks kad se ne misli u konsekvencijama, tipičan za nemisalnu desnicu, kako je Hrvatskoj veoma jaka. Ali ponavljam, te rasprave, koliko god bile nekoliko, barem omogućuju da se razlikuju ljevice i desnice, dok ovo s ekonomijom to ne omogućuje, pa imamo nekakav galimatijas u kojem se ne zna koji. Da posled, kakšno vaše mnenje o tem zdravljenju, o tem, da
kakšen način se uporablja na Hrvaškem? Pa, moje stajalište o tome je vrlo jasno i precizno. Naravno, to je pozdrav koji se koristio u vrijeme zločinačkog režima i u demokratskoj Hrvatskoj apsolutno nedopustivo da ga čujemo bilo gdje i bilo kada. Međutim, ono što je zanimljivo upravo u ovoj kampanji, nitko od onih koji bi želi biti lideri zapravo nije jasno javno još jedanput ponovio to stajalište da Za dom spremni nije nikakav stari hrvatski pozdrav, nego je zločinački pozdrav jer se upotrebljavaju u vrijeme nezavisne države Hrvatske. Dakle, to je potpuno isto kao da netko relativizira Sieg Heil. Dakle, u Njemačkoj takav u politici apsolutno ne bi imao prostora jedne minute i točka. Ali ono što je vrlo zanimljivo, dakle, mi tu ne čujemo nikakve decidirane, ovako vrlo jasne i precizne, mislim da sam jasno i precizno rekla svoje stajalište, mišljenja. Evo, gospodin Milanović na tom jednom zatvorenom sastanku sa čije je sastanka izašla ta jedna snimka koja je snimana tajno, gdje on u jednom trenutku kaže ljudima koji su mu došli na sastanak da mu se fučka za dom spremni. S druge strane, dakle, Andrej Plenković isto ni na koji način nije nigdje, nisam ja barem čula da je decidirano o tome bilo što rekao na ovaj način, što jednostavno nije dobro. Jednostavno nije dobro jer mislim da oko ovako jednostavnih stvari treba biti jasan i kirurški precizan jer ima puno pitanja u politici koja nisu jednostavna, gdje se ne može baš jednostavno odgovoriti da se ne zamjerite svojim biračima itd. Ali ovo je danas u Hrvatskoj u 21. stoljeću u državi članici Europske unije jednostavno pitanje. Ja? Tako da to je nešto što je mene, moram priznati jer aktivno ne sudjelujem u kampanji, što je mene zaista iznenadilo. Dakle, da se, pa i oko nekih drugih pitanja koja su stvar prijepora, dakle sukoba, različitih mišljenja, od pitanja abortusa, dakle nekih svjetonazorskih drugih pitanja, ali ovo se nekako svi zaobilaze kao mačke oko vruće kaše i mislim da to nije dobro zato što se ni ostali sudionici, pa i ovi koji su recimo iz Živog zida, koji se nekako tretiraju katkada i kao neka vrsta anarhista, ali se njihov čelnik o tome neće decidirano izjasniti. Vrlo neobično. Dakle, mladi ljudi koji se ne žele izjasniti, to bi trebalo zapravo nakon izbora dobro analizirati i to je zaista stvar oko koje bi trebali nešto reći i znanstvenici. Ja? Zato što će se to pitanje ponovo vraćati i zato što mladi ljudi u Hrvatskoj, to je nešto što me zabrinjava, nemaju zapravo gdje i od koga učiti. A na kraju to su ljudi koji izlaze na birališta i moraju se onda opredijeliti pa i na tom pitanju. V 4 letih vlade predsednika Milanovića se je zgodilo nekaj primerov hudo javnega in hudo vidnega navijanja za dom spremni na stadionu. Hrvaška je dobila 4 tekme, vse skupaj 4 tekme nogometna reprezentanca, 4 tekme prepovedi igranja pred gledalci in 4 tekme mora hrvaška reprezentanca igrati pred praznimi tribunami. To je huda kazen za športnike, igrati pred praznimi tribunami, ampak ene zelo resne obsodbe tega, zakaj je do tega prišlo, boste v hrvaških časopisih zelo težko najti. V 4 letih nisem slišal jasne obsodbe od predsednika leve vlade, pa levo-sredinske vlade na Hrvaškem, za dom spremni je ustaški pozdrav, ki ga je treba preganjati
Dajmo ga preganjati, če je prekršek na način, da pozovem prekrškovna sodišča, da to preganja resno. Če pa to ni dovolj, pa ne bo to kaznivo dejanje. Namesto tega imate v resnih razpravah, meni se je to res zgodilo, ko rečeš za dom spremni ustaški pozdrav, ki ga je vredno preganjati, rečejo pa, a na vašoj lesnini piše sve za dom, pa nije spor. In na tak način se gleda, tudi Zig Heil po zemlji ni nad sporom, je Zig in je Heil. Problem leži drugje. In se mi zdi, da na Hrvaškem ni nekoga, ki bi podstavil svoja pleča, zato da bi to jasno obsodil, ker obstaja strah, da politično zgubiš neke točke. Moram reči, da sem jaz to je moje osebno mnenje, jaz sem to osebno občutil takrat, ker sem to na Hrvaškem bil. Zdaj bi pa rad povedal tudi to, da Hrvaška ima problem. Namreč v regiji je seveda obstaja Srbija, ki je relativno agresivna, Srbija, ki je rehabilitirala četništvo, Srbija, ki je rehabilitirala Draža Mihajlovića, Dačić, ki gradi spomenik Miloševiću. Mimo grede, tudi Srbi so iznajdljivi, ko jih vprašaš, zakaj četniki dobijo pokojnino, rečeš, ni istina, četnici dobivajo samo financijsko nagrado. Ampak na Hrvaškem je bil v prejšnji vladi minister Hasanbegović, ki se je do Jasenovca in do priprave proslave obnašal na način, da je prvič v zgodovini Hrvaške židovska skupnost Jasenovac proslavo bojkotirala. Če ti židovska skupnost bojkotira proslavo v Jasenovcu, to odmeva po celem svetu. Odmeva najbolj v Ameriki. In seveda škoda se potem poznajo na koncu tudi na gospodarstvu. Zdaj bom sklenil to mojo misel s tem, kako zgubljamo gospodarske priložnosti, zato ker Požarkovo mnenje sicer, sicer šaljive, da bi bilo boljše, če bi se bolj preganjali med partizani in indijanci in tako naprej, med Kaukazi in tako naprej. Zgubljamo ekonomske priložnosti zato, ker Hrvaška žal ima probleme z vsemi sosedi. Z vsem. Z niti enim od sosed bivše Jugoslavije Hrvaška ni uredila mejnega vprašanja. Z niti enim. Včasih vam jaz namreč slabo vest, pa si mislim, zakaj ne naredimo več za to, da bomo rešili vprašanje meje s Hrvaško. In smo se mučili in trudili, tam je zadnji kolega veleposlanik Milošič, ki se je še tudi fizično mučil, ker je moral potovati dva. In se je potem zgodilo, kar se je zgodilo, nočem nekaj omenja tega, kar se je zgodilo, ker to mi je vzelo nekaj časa, nekaj let življenja. Ampak potem se pa rečem, dobro, pa se nismo edini. Hrvaška, če ima 100% prav v odnosu do Slovenije, pa ista Hrvaška ima očitno 100% prav, ko gre za reševanje problema za Srbijo, 100% prav, ko gre za mejo z Bosno in 100% prav, ko gre za mejo s Črnogoro. Ima spore z celo vrsto neurejenih vprašanj Srbijo, ki onemogočajo normalno delovanje med trgovinami, med podjetji na Balkanu, med ljudmi. Ljudje se ne upajo potovati, ker ne vedo, če niso slučajno na tajnih tiralnicah. Na tisoče ljudi se ne upa potovati iz Srbije na Hrvaško in obratno. Ne upajo se potovati nikamor, ker lahko obstaja tiralnica, kot veste, ki jo spoštuje recimo Slovenija in nekoga zaprejo na podlage nacionalne tiralnice. Ne mednarodne, kar bi to veliko prav. In zato je moja teza zelo preprosta. Hrvaška bi se morala veliko potruditi, da uredi odnose za sosedi, začenši s mejnim vprašanjem in zapira poglavje iz zgodovine in iz te nesrečne vojne. Zakaj? Ker je takrat minilo 25 let. 19 let po vojni med Francozi in Nemci se zgodijo obisk in se stvari pokušajo pod zemljo in grejo stvari naprej. Vse nismo mi Francozi in Nemci. Na Balkanu grejo stvari veliko teže. Meni je Strdič Ribič rekel, nemoj se ti puno truditi oko nas, znaš, mi ti težko praštamo in nikad ne zaboravljamo. In to je problem. Včasih je treba kakšno stvar pozabiti, včasih vršiti čez hrbet. Bom počel s tem, kar se je zgodilo, ko je Hrvaška pred 2 leti razpisala tender za črpanje obnovljenega drava. Minister Vrdoljak je kljub opozorilom mojim osebnim in kljub opozorilom slovenske vlade razpisal tender za črpanje nafte v Jadranskem morju od Istre do Črne Gore. In na moje opozorilo, ne delajte tenderjev za kvadrante, kjer meja še ni bila določena, ker ni bila nikoli določena, ker ne boste s tem uspešni. Nihče ne bo prišel črpati nafto tja, kjer meja ni določena. So oni to naredili in je bila velika kampanja, Hrvaška bo mala Norveška. Vsi, po letu dni so vsi potencialni investitorji ušli, ker so videli, da ni meja rešena meja s Slovenijo in predvsem ni urejena meja s Črno Goro, ker tam kupi nafte zares so. Pri nas niti ni vse strani.
Zato bi bil, skratka, en poziv na koncu, bom rekel, tudi ta, Hrvaška, bom rekel, zunanja politika in uspešna gospodarska politika se začne tisti dan, ko si uredil odnose s prvimi sosedi. Potem imaš tako dobre odnose z drugimi in tretjimi sosedi. Da, ja sam se malo samo javila za repliku. Naime, nemojmo zaboraviti, tu sad se javljam u obranu Hrvatske, nemojmo zaboraviti da je Hrvatska, dakle svi smo bili u istoj državi i onda se ta država raspala, o čemu bi on je najviše mogao svoj predsjednik Kučan govoriti za svoje iskustva. Međutim, Hrvatska je zaista od svih tih bivših država koje su bile u sastavu Jugoslavije najteže prošla. To je činjenica da Hrvatska jest bila žrtva agresije. Ta agresija je uništila, znači nemojmo zaboraviti, trećina Hrvatske je bila okupirana, uništena nam je infrastruktura, veliki dio gospodarstva je propao upravo zahvaljujući pod navodnicima ratu. Upravo zbog rata veliki dio gospodarstva je jednostavno nestao, urušio se. Ostale su brojne traume, uz naravno ljudske gubitke, ali ostale su brojne traume, velike traume, teške. Ja sam bila među rijetkima koja sam 1997. sa predsjednikom Tuđmanom, dok je još Hrvatsko Podunavlje, dakle Vukovar, koji je simbol zapravo stradanja, kad se vratio predsjednik iz Volta Rida i kad mu je dijagnosticirana teška bolest, onda je htio otići u Vukovar. To je bilo pod upravljanjem snaga Ujedinjenih naroda. I imala sam tu priliku biti s predsjednikom u helikopteru kad smo to navjetali. I njegov susret, zašto to govorim? Susret tada sa lokalnim Srbima, koje je doveo tadašnji general Klein, koji je zapovjedao mirovnim snagama. I to je bilo teško, dakle, ta situacija vrlo teška, vrlo komplicirana, vrlo napeta. I Vukovar je i cijelo to Podunavlje vraćen ustavno-pravni poredak Hrvatske tek 1998. I mi smo zapravo tek tada to počeli obnavljati, vraćati ljude. Hoću reći, drugačija je situacija, tako da naravno granicu sa Srbijom mi nismo mogli u tim uvjetima rješavati i dogovarati. Sa Slovenijom smo pokušali i sve izgledalo dobro. Tako da, ali reći ću ono što sam govorila i kad smo pregovarali, tu je kolega koji je sudjelovao na svim sastancima i zna kako to bilo i teško i komplicirano. Međutim, za tako je uvijek potrebno dvoje i činjenica da za rješavanje tih pitanja, a ja se zauzimam da se sva ta pitanja otvore, jer sa Slovenijom smo otvorili, a s drugima zapravo nismo, ali treba hrabrih političara i s jedne i s druge strane. Znači u svim tim državama, pa i Hrvatske, treba hrabrih političara, oni koji su na vlasti, koji mogu i da stavljaju probleme na stol i da ih rješavamo. Sa Srbijom imamo granična pitanja, mi imamo pitanja nestalih osoba iz rata, odnešenog kulturnog blaga, znači puno kompliciranih pitanja i još u ladicama. Treba ih izvaditi, za te nestale to je najteže pitanje. Odgovor, po mom mišljenju, leže u arhivima Jugoslavenske narodne armije. Ali naravno da je to dodatno komplicirano. Velik dio tih ljudi i dalje živi. Otvaranje arhiva i istine gdje je netko ubijen i zakopan zapravo povlači naravno kaznenu odgovornost i suđenja. I naravno da to nije jednostavno. Ja? Tako da htjela sam podsjetiti na to, na neki način braniči poziciju svoje zemlje. Mejna tema je očitno zelo zanimiva, tako da tudi ja ću nastaviti na ovo što je vrlo odličio posao, ali možda manje obrambeno što se Hrvatske tiče uz jednu napomenu. Naravno, najgore je prošla Bosna i Hercegovina. Od otprilike 137.300 ljudi, koliko danas znamo da je ubijeno u ratu, oko 100.000 je ubijeno u Bosni i Hercegovini. To je činjenica. Hrvatska je bila prva koja je doživjela taj udar, ali on je najgori bio u Bosni i Hercegovini. Međutim, problem hrvatske pozicije je veoma jednostavan. Pokazuje se... Sam dobar dan rečem, dobrodošli. Kada Ne, uživaj ga, sad sam šao poznavati.
na Sloveniju i Hrvatska to ne prihvaća. To nije moguće politika. Ili prihvaćate granice katastarskih općina ili ne prihvaćate. Ili se tučete tu sa Slovencima, oni tučete pod navodnicima, ili se sve. Pri čemu osobno smatram, više što sam te rekao, da je hrvatsko-slovenski spor o granici Lošinci ništa više. Šta god svi pričaju, to je Lošinci. To je prostor za Sandoline s oba dvije strane da se malo proveslaju i sve drugo su histerične, nacionalističke ništa. Šifra Zmago Jegličić. To je moje mišljenje. Ima Hrvatsko isto koliko hoćete. Dakle, sa Srbijom je stvar malo ozbiljnije, ali je pitanje vjerodostojnosti. To da ja na desnu stranu hoću, katastarske granice na lijevu stranu neću. Tako se politika ne vodi. To znači da nema politike nacionalne. I tu je hrvatski najveći problem. Uz dodatak, uz gospodina Musadra, postoji naravno veoma ozbiljan niz sporova sa Mađarskom koji su granične naravi, hvala Bogu, Drava je to sredila, ali pitanje INE i svega drugoga pokazali su odnosi sa Mađarskom također jako loše. Dakle, mi imamo ono, opet da se vraću, smo nekad učili Jugoslavije, ako se sjećate da je Jugoslavija okružena brigama, Bugarska, Rumunjska, Italija i tako dalje, to se opet događa, Hrvatska opet osuđena brigama, samo nemamo taj imen. I to znači neuspjeh jedne nacionalne politike, koja je imala neke ispade, u dobrom smislu reći kao što su pokušaju gospođe Kostojnici da se nešto napravi, i gospodina Pavla i tako dalje, i imala je većinom ovo rutinsko čekanje da se nešto dogodi. Sa Crnom Gorom imamo sličnu situaciju kao sa Slovenijom, radi se malo manje od 450 metara okolo. Onda naravno idu crte gore dole, koji su jednom trenutku bili dogovoreni između Mesića i tadašnjeg srpskog ministra vanjskih poslova, pa onda to su bačeno u drugi plan i tako dalje. Sa Bosnom i Hercegovinom imamo 1011 km granice, to je najduža granica vanjska Evropske unije, koja je jedanput bila dogovorena i onda je Bosna i Hercegovina odbila ratificirati, pa se onda Hrvatska pobunila na drugoj strani, sad sve ide ispočetka. A na 40% te granice živi hrvatski živalj s oba dvije strane granice. To su uglavnom brdovita područja gdje su ljudi išli iz sela u selo, iz oranice na oranicu od uvijek i sad im reći da prelaze u Europsku uniju je za njih šok. I to će biti praktički nemoguće. Vi još uvijek imate 5 ili 6 mjesta na bosansko-hercegovačko-hrvatskoj granici na koje su neobilježeni kreze, na kojima kamioni i autobusi prelaze. A policijske patrole Hrvatske idu na puni sat, a bosansko-hercegovačke na pola sata. Između toga se prevozi nafta uglavnom i nešto putnika u zapadu. To su realne činjenice. I sada završimo pitanje. Imate srpsko-hrvatski sukob koji se vodi o svemu, osim o realnim problemima, da se barem posvađaju o ozbiljnim problemima. Nego se svađaju o tomu je li Alojzije Stepinac treba biti svet i je li Draža Mihajlović bio antifašist ili nije. To je otprilike nivo rasprave. A realni problem, prvi iznad svega je povratak prognanih ili iseljenih, kako hoćete, Srba iz Hrvatske. Humanitarna pitanja nestalih, ovo što je govorio gospođa Kosor, arhiva. Oteto blago koje je doista veoma. Dva moja prijatelja su u beogradskim antikvarijatima kupili knjige koje su bile njihove sa njihovim ex-libris, koji su se tamo našli, kupili svoju knjigu u beogradskom antikvarijatu. Jedan je iz Siska, iz Petrinje, i oteli su, dok je on otišao iz Petrinje, drugi iz Vukovara. To je sitna stvar, za jednu knjigu neće niko propasti, ali to pokazuje taj problem. O tomu se ne govori, nego se govori o tomu je ovaj njega zvao Vučka, ovaj njega zvao djed Ustaša, stric Četnik i tako dalje. I time se zamagljuje problem. Dakle, imamo jednu paradoksalnu situaciju da se politička sfera odvojila od društva. Ili jednostavno statistički. Između dva izbora se broj stanovnika u Hrvatskoj smanjuje zadnjih 6 mjeseci. Broj zaposlenih se smanjuje, broj nezaposlenih se smanjuje, ali se broj birača poveća. Od
odnosi med Hrvaško in Srbijo so v zadnjem času pravzaprav, vsaj kar se medijev, kako mediji pišejo, na najnižjem nivoju, napadi potekajo z ene in druge strani. Ali gremo da pri tem za neke vrste orkestrirano kampanjo na eni in drugi strani, kjer morda Vučić pomaga HDZ-ju, pa mu to povsem ni uspelo. In kakšna vlada, bodoča Hrvaška, bi lahko pravzaprav razmere umirila in to morda, če prevzame HDZ oblast na Hrvaškem, bi se odnosi Srbije umirili ali bi prihod Milanovića na oblast te odnose lahko še poslabšal, kar avtomatsko pomeni tudi, da rekel, nestabilno regijo, ker se to vpliva tudi na Slovenijo. Prvo, naravno da bi dolazak Plenkovića na vlast verbalno olakšao odnos. Pri čemu, po mojem mišljenju, odnosi su predobri, a ne preloši. Odnosi su toliko dobri, odnosno intimni, da je Vučić komponirao prošlu hrvatsku vladu. Jedan zastupnik srpske manjine je otišao u Beograd i dobio Vučića uputu da podrži Karamarka. I time je on u prvom trenutku prešao onih 77. To je za mene preintiman odnos za dvije neovisne države. Istovremeno su odnosi verbalno jako loši. A onda istovremeno društvo ne reagira na političku histeriju. Mi smo imali desetke tisuća srpskih turista u Hrvatskoj. Nijedna jedina bumara zarezana nije u zadnjih 2 mjeseca. Prije 10 godina, kada ste imali takvu kampanju, mogli biste kamionima voziti oštećene automobile na Hrvatskoj. Ono što je inače loše, sada je u ovom pogledu dobro, naime to da ljudi ne vjeruju političkoj eliti. I to su njihove priče, na to se ne radi. Ali to neće dugo trajati. Ako se to nastavi, stvar će kad se spusti, trickle down, će početi funkcionirati. To će vjerojatno prestati nakon izbora, bit će bolje ako bude premijer Plenković, bit će bolje ako bude premijer Milanović, on je jedna vrsta lokalnog Trumpa. On će isto kad dođe na vlast biti pristojniji. Ima bolju frizuru Trumpa. I nema ženu Slovenku, to je jako važno. Neovisno to, on ima taj tip huliganskog ponašanja koji mu daje neku prednost, no naravno zna da toga mora odustati kao premijer. To nije tako ozbiljna stvar, međutim što je ozbiljno? Realni problemi će biti jednako nerješavani onda kad budu pristojni, kad se vole kao oni slonovi i kada se svađa. Jer realne probleme nitko ne dira. Od granice, pa ste imati 3 mala zaselka od mosta u Bezdanu, na srpskoj strani koji su Hrvatski, gdje ljudi kada zovu prvu pomoć čekaju 6 sati, mora dobiti odobrenje srpske strane da Hrvatska prva pomoć pređe k njima, jer srpska prva pomoć ne može doći k njima preko granice. A znala sam i srpske strane. Ovako, to je 300 ljudi, mimo Bogu svejedno bi se rekao. To je nešto što pokazuje kako se te političke elite ne brinu za realni život. Ne čini se ništa da se olakša još uvijek jednom broju ljudi kojima to omogućeno povratak u Srbiji. I konačna stvar koja mi se čini strašno važna. Pitanje takozvanog srpskog zakona o ratnim zločinima. Stalno se krivo govori da je Srbija sebi uzela pravo suditi sve ratne zločine. To nije pravo, to je obveza međunarodnog humanitarnog prava. Svaka država ima univerzalnu jurisdikciju, ima obvezu suditi svakoga za kog postoji opravdana sumnja da čini ratni zločin, ako postoje razlozi da se vjeruje da neće biti moguće suđenje u zemlji koje to učini ili u zemlji koje države. To je osnovno međunarodno pravo. Ono što je sebi Srbija uzela je pravo da sudi ljudima koji nisu na njezinom teritoriju. Dakle, Srbija sad pokušava svojim zakonom, to je ono što je nedopustivo, ne to što im sudi. Činiti točno ono što je 1914. odbila prihvatiti od austro-ugarskog ultimatuma, kad su tražili da austro-ugarske vlasti procesuiraju crnu ruku na području Srbije. Sad oni sebi uzimaju to pravo na području bivše Jugoslavije. To je nedopustivo. A onda imamo 2 konsekvencije. Iz Srbije su došli stotine, u vreme baš ja mislim gospođe Kostore da dolazimo, one optužnice su koje su bile potpuno besmislene. U 95% slučajeva recimo. A u nekoliko slučajeva se radilo o pravim ratnim zločinima. I sad, zahvaljujući tomu što ste optužnice uglavnom pisane skandalozno,
u džuture, što bi se rekao srpski, se sve odbija, pa i onih 5% koji jesu ratni zločinci koje treba procesuirati. Imamo u Hrvatskoj sad čovjek koji se zove Marić, koji je u Srbiji osuđen za ratni zločin, došao u kuću jedne familije, pred suprugom ubio njezinog muža zato što je Srbin. O tom nema spora, hrvatski sud je prihvatio presudu sve. On je doveden kao velika žrtva iz Srbije u Hrvatskoj i sad se već 5 mjeseci nalazi na slobodu. Iako je suđen i Hrvatska po međunarodnim propisima mora produžiti njegovo osuđenje zatvorske kazne, jer čeka operaciju. 5 mjeseci sjedi na televiziji, puši i čeka operaciju. I onda se naravno Hrvatska buni kad Srbija s pravom na to insistira, a Srbija se buni kad Hrvatska s pravom kaže, ja sam jedno od tih optužnica koje došli da veli gospođe Kosor, koji glasi ovako, taj čovjek, ima je 19 godina tada, je 5. rujna, dakle septembra 1991. godine, 6 sati stražario na pozicijama Zbora narodne garde. To je sadržaj optužnice za ratni zločin, jedne koje sam imao. Strano pametno. Ali neke druge nisu. Dakle, imate stalno ovu igru u kojoj se realni problemi skrivaju i izvlači se na van glupo s druge strane da bi se vlastita odgovornost sakrila. To mi se čini najveći problem, većim od ovog prebacivanja i zadnja rečenica. Najveći problem sa hrvatskih odnosa nisu ni Vučić, ni Milanović, nego činjenica da Hrvatska jeste, da Srbija nije u Evropskoj uniji. To je realni problem, sve drugo je nešto. Še kratko, gospa Kosor, potem pa seveda ste tako samo sam htjela oko ovih optužnica. Dakle, Srbija se tu apsolutno nekorektno ponaša, ne zbog činjenice da smo susjedi, nego zbog činjenice da to jednostavno nije prihvatljivo. Te optužnice koje su dolazile u vrijeme dok sam ja vodila vladu su velikim dijelom napisane na temelju iskaza koji su zarobljeni hrvatski građani, koji su odvođeni u koncentracijske logore u Srbiji, a to su bili prvi put nakon Drugog svjetskog rata koncentracijski logori koji su formirani u nekoj zemlji. Dakle, tamo su ljude mučili i onda su ti ljudi, dakle hrvatski građani, hrvatski državljani, a to su jednim dijelom bili hrvatski branitelji, morali onda potpisivati priznanja. Dakle, znam nekoliko takvih, jedan od njih koji se zove Tihomir Purda, koji u vrijeme dok sam ja završavala i pokušavala završiti pregovore je uhićen, znači prešao je granicu hrvatsku, uhapšen je, odveden je u zatvor, odnesen na uhapšenje u Bosni i nastao ogroman cirkus. To je jedan običan hrvatski građanin, Vukovarac, koji je sudjelovao u obrani, kao i svi koji su se zatekli u Vukovaru, sudjelovao je u obrani Vukovara u vrijeme tromjesečne opsade Jugoslavenske armije. Uhapšen je, kad je JNA upao u Vukovar i pripadnici paravojske, odveden je u jedan od logora, tamo je bio 9 mjeseci i mučen. Ja sam tog čovjeka prije toga upoznala. Mučen je tako da je bio svezan, to vam pričam zato da je važan je taj kontekst. Jedan običan čovjek, običan, najobičniji čovjek koji nije bio ni politički, ni na bilo kakav drugi način angažiran, relativno malo i obrazovan. Mučen je tako da je bio vezan i da su ga šopali solju. Znači, kilogram soli je morao progutati, a da nisu nakon toga davali vodu. I onda su mu donijeli papir da potpiše. I rekao je, potpisao bi naravno bilo što, jer je to je klasična tortura i strašno. Mučenje danas naravno ima posljedice jer mu je potpuno pržen i jednjak i sve. Dakle, na temelju takve optužnice je on uhapšen kad je prešao u Bosnu, a išao je zapravo tamo kupovati jeftine cigarete na jedno područje koje se zove Arizona. I tamo je uhapšen jer je kupovao jeftinije cigarete koje je htio donijeti doma. Dakle, to je neprihvatljivo. Ne možete na temelju priznanja ljudi kojeg ste mučili podizati optužnice i hapsiti. O tome se radi. I to treba netko sjesti s Vučićem za stol i njihovim ministrom pravosuđa i reći tako stvari stoje. Ajmo po redu i to zaista bilateralno riješiti. Jer naravno Europska komisija, Srbija otvorila pregovore, Europska komisija to neće rješavati. To trebaju hrvatski
i srbijanski premijer riješiti i ja mislim da je to zaista rješivo. Ja sam tada uspjela, naravno, upravo na tom tragu razgovora kao premijerka osloboditi tog jadnog Tihomira Purdu, koji evo ima 4 djece i dan danas mi je zahvalan i kaže da nije bilo vas, ja mislim dobio bi tamo 30 godina koliko zatvora i čamio bi u Zenici, u zatvoru u Zenici. Tako da o tome se radi. To je jednostavno za nas neprihvatljivo, to se ne može, to se ne smije i ponavljam, činjenica je povijesna da je Srbija bila agresor na Hrvatsku. To je činjenica. Tu se povijesnu činjenicu ne da promijeniti, ali trebamo s tim živjeti i vidjeti što možemo napraviti da se to stavi na stranu, onako kako ste rekli, kako su Njemačka i Francuska, koje su zapravo u temeljima Europske unije. Ako ćemo biti članice Europske unije, i zato je to dobro da mi podupremo i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer je to jamstvo trajnog mira na ovim prostorima. No? A nema većeg dobitka od mira.